Jaintia National Council JNC Western Zone hapoh gajinglam khamat President jongka uba hamihi bamon hadin armnai bagaseng kaladap complain ha office trekam jongka jio kabadon hajuai ya uwei utawar uba supply network shakitai mukhap mokayaw bat kumju ru shakiwei pat kishnong ki bamarjan ba repair ya uni utawar henry nakaliang ka jio company kala shule pendep rukom klam da pynbiang ya kitiar gitar bat ya ka machine khnang ba ka network kan biang shakini gitain bat ka bas ngau phala bakat badang mi kisngi kane ka network shakini gitain kadang thot bat dang kalot ka seng da gajing bitar ya kane gajing le jong kane ga jio company ha ka shitrik u august ha ka por kumba sabaje ka lahir ban le jurip biang ya uni u jio tower ubadon ha kitai mukhap mukayaw bat ban rai ro ban khang tala shisendon ya uni tower network jong ka jio company nakaliang ka office trekam jong kane ka company kabadon ha guwahati marsin yo jingtip baka seng kalamut khang ya uni tower ka company jio kala karpat ya ka seng pan ai por ki ban pan bha ya uni tower lashai da ka ba pan po ya ki tiar ban pan trekam wood khnang ban pan biang ya ka network kum hagi por menshwa nakaliang president ka seng ulama ham da ka ba ong ba ka seng kan shong klik ti henry kan yai tre shitam ban pan kan mau ya ka jio ban pan biang ya ka network shabaro kishnong ki bahap hapoh jong ka West Jaintia Hills bat lada ki network jong ka company jio lane ka airtel kim pan biang ya ka network ka seng kala rai ban khang tala ya kitaro shosho president ula ong kadai ka kamram jong ki nong trei jong ki company ban penbiang ya ki tiar gitar pat ban repair wood ya ki tower khnang bakan kta ya ki pai ba namar baro ki brew ki penon kam hagi kam gi jam da ka mobile ne da ka data ha ki kam ba ki trei man kasni u president ula kanno ro ya ga jingkiu palat ka recharge bill jong ki ne ki company bat ga jing pen kiu kha ya ga dor kam ya hap show kat ba ka network pat kam long ban pendon kam kajing maham ba khado na ka seng yakini ki company ha baro jong ka West Jaintia Hills ba lada kim kit khia ban pen biang ya ki network kadang ba bakin khang shisendon yakini ki company ki bakijit ya ka spa upai ba ha ka rukom ki recharge klem yo pat ban pendon kam ha ka rukom ka badai बात ये एनजीओ का प्रेसिडेंट ही है मोकायाओ की तरह तो उन लोगों ने ऑलरेडी कंप्लेन दिया था हम लोगों ने जीसीयू ये सब चेंज किया था डीजी ऑटोमेशन ठीक किया था तो उसके बाद तो ठीक चल रहा था लेकिन ये जो डीजी का इशू लास्ट 7 दिन से आ रहा है तो अभी इसका मतलब क्या है ये 20 kV आईचआर का डीजी है ना तो इसका सामान मतलब शिलोंग में मतलब अवेलेबल नहीं है ठीक है तो ये पूरा नया अंदर का जो पिस्टन सब गुवाहाटी से आ रहा है कल आके पहुंचेगा शाम को इवनिंग को पहुंचेगा तो परसों से काम स्टार्ट कर देगा वो लोग पूरा तो ये कल आके पहुंचेगा तो हम लोग तो मंडे तक क्लोज हो जाएगा कम्प्लीटली संडे शाम तक क्लोज हो जाएगा संडे शाम तक क्लोज हो जाएगा हाँ इवनिंग ठीक है तो देखिए ये संडे तक कल सामान आ जाएगा तो संडे तक ये क्लोज हो जाएगा हेलो हाँ ये सामान ऑलरेडी ये हो गया है आपका कल तक सामान पहुंच जाएगा ठीक है तो कल सामान आने से संडे तक आपका ये साइट रेस्टोर डीजी वाला जो भी इशू है तो संडे तक वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो होपफुली मंडे से आप लोगों को नेटवर्क रिलेटेड इशू नहीं मिलेगा ठीक है ओके ठीक है बस थैंक यू